Kei te whakahau te minita i ngā take Māori a Peter Sharples i ngā kainoho i rua pōtaka, kia whawhai rātou ki te uepu whare o Aotearoa. He whakaritenga hou tā te uepu whare mo te whenua e tū mai rā aua whare. Engari hei tā ngā kainoho e kore rawa rātou e haere whekenoa atu. Kua whai oranga pea ngā kainoho i rua pōtaka i te minita i ngā take Māori. Ko koutou, ko Glen Innes. Ki te kore koutou i konei, kāre he a tāhua kei roti i tēnei tāone. Kua āta noho a Peter Sharples rāwa ko te minita i ngā take whare a Phil Heatley ki te wānanga i te take nei. Ko tike taku kōrero ki te minita, whakai anea, kia noho tahi au me rātou ki te kimihi huarahi e pai ana ki a rātou. I nei, kei te taka tuake, te hapori. Our next move also is that we're going to write for all tenants in Glen Innes a letter of intention that we will not be moved. I raro i te mahere a te kāporeihana o ngā whare, he whitu te kaimā waru noiho ka whakahokia ki te kāporeihana, he toru te kaimā iwa ki ngā ropu toko i te ora o te hapori, ko te toenga ka tūkuna ki te kaunihera, me ngā kaihoko kaihanga whare mo tūhake. Ko ake nei ka hui anō te minita i ngā take Māori, me e tihi o te hapori o rua pōtaka. Because it's a burden for 10 people to carry for the whole community. So we'd like all the community to be actively involved in that consultation hui. I tōna tikanga hei te marama o haratua ngā whānau hūnuku atu ai, jo e kua timata ke te kāporeihana whare, te whakahau i ngā whānau, kia neke i nai anei, Anzac Pihia, te karere.